murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha turi ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo muri makunyumva. Nishimiye kongera kubana namwe muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kubabwira ko muri teritwari ya Minembwe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'icyo Burundi biriwe bagaba ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Minembwe hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa kajugujugu Sukhoi 25 ndetse n'amadrone yo mu bwoko bwa Chai Hongyo cyangwa se CH4 ndetse nayo mu bwoko bwa KT6. Tugiye kugenda turebera hamwe uko ibitero bikomeye cyane byaturukaga mu gace bita Karemi. Niko kuri bavandimwe, kandi muri amakuru turaza kubabwira ko mu mujyi wa Bukavu hamaze gufatirwa abantu bagera kuri 4, abakobwa bagera kuri 2 ndetse n'abagabo bagera kuri 2 bivugwa ko ari intasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bafatiwe mu kahe gace? Byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Niko kuri bavandimwe, kandi muri amakuru turaza kwerekeza muri teritwari ya Walikale tubabwire ko umuhungu wa Habyarimana Juvenal warasiwe mu ndege mu mwaka w'1994 wo bita Jarike Habyarimana nyuma yo gukubuka mu gihugu cyo Burundi. Barimo kuganira cyangwa se barimo kwiga uburyo ki bashobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Uyu muhungu yamaze kugera muri teritwari ya Walikale aho arimo kuganira n'abayobozi bagiye batandukanye ba FDLR ahitwa Ipinga. Tugiye kugenda tubivugaho kandi tugiye kugenda tuvuga byinshi bikomeye cyane. Nako kandi bavandimwe nshuti z'akadasohoka turaza kongera kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu tukababwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'icyo Burundi abarenga 400 ho gato bamaze gufata inzira barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko aho bivugwa ko bagiye gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu nkengero z'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Ariko kandi si ibyo gusa, turaza kubabwira ko abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe nabo batarimo kuryama cyangwa se ngo basinzire. Benshi bamaze guturuka mu bice bya Kamanyora berekeza mu mujyi wa Bukavu aho bagiye kurinda uyu mujyi wa Bukavu. Ibibaye kandi nyuma y'impinduka zikomeye cyane zakozwe by'umwihariko mu gisirikare cy'abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe ubwo bavaga mu kibaya cya Ruzizi kandi bagakora impinduka mu gisirikare ubwo uwo bita Sematama Sharire. Uyu nguyu bamuhaye kuyobora diviziyo ya 4 yo muri Kivu y'Amajyepfo, naho uwo bita General Boduwe Ngaruye uyu nguyu agahabwa diviziyo ya 2 yo muri Kivu y'Amajyaruguru, naho General Gaceri agahabwa diviziyo yo muri teritwari ya Masisi. Uwo bita rero General Byamungu Mahesha Bernard uyu nguyu agahabwa diviziyo ya 3. Ibi bibaye rero nyuma yuko abarwanyi mara FCM 23 by'umwihariko umuyobozi wabo General Sultan Makenga Emmanuel avuze ko nta gahenge agomba guha Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tujye kugenda tubivugaho. Bavandimwe, kandi turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane by'umwihariko arimo kuvugwa ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kugaruka ku magambo akomeye cyane yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe aho yihanije ndetse abwiza ukuri Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo ni biki yamubwiye ko Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhungabana? Ntujye kure, ugiye kumva byinshi bikomeye cyane by'umwihariko kuri ingingo. Turaza kugaruka kandi ku basirikare bagiye barasirwa by'umwihariko ku mirongo imbere ku rugamba aho bivugwa ko abasirikare bamaze kuzura mu kigo bita 11e Bataillon Burende. Ni ikigo kiri ku butaka bw'u Burundi ariko kandi abantu benshi bahimba izina rya Guantanamo. Bimeze bite rero? Hari amakuru arimo kuvuga ko abagera kuri 6 bamaze gupfira muri iki kigo. Bazize iki? Bimeze bite? Byose uraza kubyumva
kuva muri amakuru ni ku butaka bw'u Burundi turaza kugenda tubabwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko ku bikomeje guturuka ku butaka bw'u Burundi gato cyane nyuma y'aka kananga k'intabaza. Ni munyemerere rwose turambure aya makuru, ariko kandi mu gihe kano kananga karimo ni munyemerere rwose mwitonze murebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru mukandeho babyita like cyangwa se mukande kuri like kugira ngo amakuru yacu rwose akomeze kubageraho ari umuvinyo. Bavandimwe nshuti z'akadasohoka tudatinze reka twinjire muri amakuru ku buryo bukomeye kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Abaturage bo mu nkengero za Bukavu babyutse bavuga ko babonye urujya n'uruza rudasanzwe rw'imodoka za gisirikare ku muhanda route nationale nimero 5 uva mu bice byo muri Kivu y'amajyepfo by'umwariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ibintu bikomeye cyane. N'amakuru rero arimo kuvuga ko hari impungenge cyangwa se mu gihe umwuka mubi w'impungenge wakomeje kwiyongera mu nkengero za Bukavu nyuma y'amakuru akomeje kuvugwa ko imitwe itandukanye yitwaje intwaro irimo kugenda yegera cyangwa se irimo kwegeranya imbaraga zikomeye cyane. Amakuru rero arimo kuva mu baturage hafi ya Kamanyora aravuga ko habonetse abarwanyi bikekwa ko ari abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nako kandi amakuru kandi arimo kuvuga ko ni nyuma yuko abasirikare benshi b'abarwanyi bara FCM 23 bari bamaze iminsi bava mu gice cya Ruzizi. Amakuru y'ingenzi kandi arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga iki muri aka kanya. Abaturage bavuga ko ibikorwa byo kugenzura imihanda ndetse no gukaza umutekano bikomeje kwiyongera cyane cyane mu bice bya Nyantende, Mudaka ndetse na hafi ya Kaziba. Hari kandi amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe by'umwariko bigendanye n'amakuru turimo guhabwa n'imboni zacu. Aravuga ko mu kibaya cya Ruzizi abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe barimo kuvayo berekeza mu bice bya Bukavu ndetse na Mwenga muri teritwari. Abasesenguzi bavuga ko kandi impande zombi zisa nk'iziri gukoresha uburyo bwa renforcement de position, surveillance renforce ndetse na mobilisation rapide mu rwego rwo gukomeza kugenzura ibice bigiye bitandukanye. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka mu mujyi wa Bukavu aravuga ko abarwanyi barenga 400 bagizwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi ndetse n'imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo FDLR abacancuro b'abazungu barimo kwerekeza by'umwariko mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, aho bivugwa ko bashaka kugaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mujyi ndetse bakawigarurira. Turaza kugenda tuvuga byinshi bikomeye cyane by'umwariko makuru yacu ya mu gitondo kuri ingingo. Nako kandi bavandimwe nshuti z'akadasohoka ibintu bishobora kuba bigiye gufata indi ntera by'umwariko muri Kivu y'amajyepfo by'umwariko mu mujyi wa Bukavu. Nako kandi bavandimwe nshuti z'akadasohoka tugarutse ku yandi makuru akomeye cyane. Reka tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyabyutse kigaba ibitero biremereye cyane by'umwariko muri teritwari ya Minembwe. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ko indege zo mu bwoko bwa kajugujugu ndetse n'izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Minembwe mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ni ibitero twavuga ko byahitanye abaturage batari bake mu bice bigiye bitandukanye, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa ko cyagabye ibitero simusiga hakoreshejwe izo ndege zituruka mu gace bita Karemi. Ni ibitero twavuga ko bije nyuma y'ibindi bitero byagabwe muri ibi bice kuva ku munsi w'ejo ndetse n'iki gitondo nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga.
mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu bice byo muri teritwari ya Minembwe ndetse na Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi FDLR. Imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo harimo ingabo za P5 za General Kayumba Nyamwasa, aho bivugwa ko rero barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ko ibi bitero byagabwe mu gace bita Karingi mu Bidegu Gakenke, aha hose hagizwe umuyonga ibice bigiye bitandukanye byo muri ibi bice. Ariko kandi nyuma yuko uwo bita Brigadier General Charles Sematama ahawe inshingano, ubu tuvugana ibintu byamaze gukomera cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo uyu mugabo yahawe inshingano zo kuyobora division ya 4 yo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi magambo niwe mugaba mukuru wa muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abisobanura. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera rero ku mirongo imbere ku rugamba nyuma yuko abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe bavuye mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko muri Kivu y'Amajyepfo mu kibaya cya Ruzizi ahitwa Sange, aho rero abo barwanyi bivuga ko bari mu bice bigiye bitandukanye za Rubarika ndetse no muri Kamanyora mu birometero 70 uvuye mu mujyi wa Uvira, ariko kandi mu birometero bigera kuri 6 cyangwa se 10 cyangwa se ibirometero 5 uvuye ku butaka bw'u Rwanda mu kibaya cyangwa se mu murenge wa mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko mu kibaya cya Bugarama. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Agace bita Kamanyora na agace gateganye by'umwariko n'umurenge wa Gikunda Mvura ndetse kakaba gateganye n'umurenge wa Bugarama. Kamanyora kandi iteganye n'agace bita ku Rugombo ko ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ahashinzwe cyangwa se ahari imbunda ziremereye z'igisirikare cyo Burundi ku rya 3 ndetse no ku rya 4 ku musozi uteganye neza n'umusozi uri ku butaka bw'u Rwanda wunamiye neza ikibaya cya Kamanyora ndetse n'ikibaya cya Bugarama. Ni umusozi twavuga ko ari umusozi uri hejuru y'ahantu hari imyembe myinshi cyane hasi neza ku mugezi bita Ruha, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abivuga, cyangwa se ku mupaka bita Ruha uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi barwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe bashinze imbunda ziremereye by'umwariko ahitwa ku Murengezi ndetse n'ahitwa ku musozi wa Ngomo, umusozi uteganye neza n'umusozi bita Gisheke uri ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki kandi? Ni umusozi kandi twavuga ko uteganye n'umusozi bita Muhanga uri hakurya hirya gatoya, bivugwa ko ahangaha bavandimwe inshuti zakadasoka ngira ngo abantu batuye muri ibi bice aha hose murahazi. Ku mafoto n'amavideo by'umwariko ndimo ndabibona, ariko mwihangane gato mu minsi mike ngiye kuzajya mbereka amafoto n'amavideo. Ni nako kandi muri teritwari ya Warikare mu gace bita Gatete umuyobozi washyizweho n'abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe by'umwariko mu bice byo muri teritwari ya Warikare yamaze kwicwa na Wazalendo nyuma yuko hari hashize amasaha 48 uyu mugabo bamushyizeho. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko uyu mugabo yarashwe ku buryo bukomeye na Wazalendo ubwo bavugaga ko badashaka ko uyu mugabo ayobora uyu mudugudu. Nako kandi muri teritwari ya Warikare amakuru arimo guturuka muri teritwari ya Warikare aravuga ko ibintu byamaze gukomera cyane. Umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda akaza kurasirwa mu ndege ari kumwe na perezida w'u Burundi uwo bita Cyprien Ntaryamira. Uyu nguyu ku itariki ya 6 kwezi kwa 4 umwaka w'1994 bivugwa ko abangaba barashwe n'agatsiko karindaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda uwo bita Juvenal Habyarimana batishimiye
amasezerano yasinyanye n'abanyapolitike b'igisirikare cya RPA Inkotanyi muri Arusha. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko umuhungu we ashaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda byanga byanoga abifashishijwemo n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biri inyuma y'uno mugambi. Uyu muhungu rero nyuma yo kujya kugirana ibiganiro na perezida wa Repubulika y'u Burundi hariya ku butaka bw'u Burundi, yamaze kwerekeza muri teritwari ya Walikale mu gace bita Pinga. Amakuru y'ingenzi arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga ko uyu muhungu mu gace bita Pinga rwose arimo kugirana ibiganiro bikomeye cyane n'abayobozi ba FDLR. Ariko kandi ni munyemerere rwose duhindure page, munyemerere rwose tuvuge byinshi bikomeye cyane. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda aravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yanyomoje ibyatangajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yitabiriye inama yabaye muri Kenya. Ati iyi nama ntabwo uyu mugabo yayitabiriye ahubwo no kujijisha inkiko. Hanyuma rero Perezida wa Tanzania ari ategerejwe i Kigali mu nama izahuza abayobozi bagiye batandukanye bazaba barimo kwiga ku ngufu za nucleaire. Nako kandi mu gihugu cya Uganda General Kainerugaba Muhozi yashyigikiye Minisitiri w'Ingabo kugira ngo abe Perezida w'inteko. N'amakuru rero arimo guturuka mu gihugu cya Uganda. Bavandimwe nshuti zakadasohoka rero reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ariko nsoza reka mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yavuze ko ibihano bitagomba guca intege. Yagize ati yavuze ko ibihano n'igitutu ku bihugu bya Afurika bidakwiye kuba ikibazo gusa. Bavandimwe nshuti zakadasohoka rero reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mbabwira ngo amakuru nakagaruka twongere kuza kubana mu makuru yacu ya mu gitondo. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Sana asantene sana.